تماشاوان هجا و برس ام دیسا به برنامه کدن لسر اکران نوانه ایرو امه لسر به باوری مرف نود به امه لسر وی بسکنن میوانه می ستوتوی دیسا ام به مامستین خواه هجا برای ملازم رنه مامستین من به باوری مرف چوان نود به هوا گلازم ام جنوب بکفن مازاروکات دیاخوا لعیسا و جاره چتکی درجه گود بله گود بس و عیسا آخری اف بون خود ایسا دنیا هست کرد حتی که رخای تای تنده کی باور بکه اندانه بله جینوی حتی حاطه هبه زن جین حتی حاطه پاچاتی خود در نداره دا عیسی پیش دا گفت نو ببین که بکوونه پاچاتی خوده demek çura gidin kan bir hatta merv nune ben kar hatta hatta bir şey demek ki mecal İsa da kafşe بچر merv dikar nu bebe ev kar jix ali xode daye em bixan nekarin bikin xode got کار خواهی دایت هنی دایه یعنی آلیکاریاوی به کاروی لسر خاچ امدکار نو ببن لی ایسا لور تشتک گو با چاوات خازه ایسا پفده گو کس نزنه جکوتی یعنی چاواته کداده چه براستی پیمان اکیم دا گوتنه که ها هیا دوی تکیس نه ریا بای زانه نه جزانه که زاروک چاوا چید به مثلا ناو دلی دایکا خدا ام زانم بره جوره حال زواجه زاروک پیش داده لی مثلا چاوا هست تو چید به چاوا گوش چید به چاوا چاف چید به او چاوا چید به کس نزانه تنی خود زانه جبوی اگه ام زانه ریا نوبوینه به باوریا لسر عیسی مسیح لیم چاوا چید بن چاوا مروه که روحانی او سر خودیه بله هم دیسا وگرن سر نوبوینه ده از یوحنا بخوینه بله یوحنا نمونه که بیش موت دوما که یوحنا سری یکی مزگینه 11-13 ده آهان نویساره دبیجه عیسی مسیح تا جماعت خواه چم خواهد خواه یعنی او جماعت جکی جانه ببو یا اسرائیل لید جماعت اوهل ندا قبول نکرد لیکی که اوهل دا خود حکم دا او مروین که اوهل دا دوی که ببینه لاوین خوده کی جان ین که باوریا خواه ناوی عیسی مسیح دیدن یا 11-13 دا اصلا بساره demek mizgine Yuhanna da şu bahkum Xude nivîsare ku ki ku İsa bawer dike ji destûr heye bibine lawên Xwedê lê çawa tu yên ne ku ji bedenê ne ji xastina dilê meriv ne ji bavê meriv mesela ne ji kokê lê ji Xwedê dibin ama bi daxwaza Xwedê بله بله شخوا یوحنا جی سر 12 رضا 35-36 دا دبی عیسی جوان را گفت هنک وقت رونایی و ورابه بمشن حتی که رونایی بوره نبه که تاری سر ودا به اوه تاری داد مشه او نزانه کداد چه حتی که رونایی ورایه باوریا خواه رونایی بینن که هون ببینه لاوین رونایی ای بینه در چند پارچانی نمه جیوحانا تاوی خبردان گود پی و تاوی نیکادیمو بیرانی یا یوحنا سری یکی 11-13 بیرانی اف درده خواند یا 12 هان ور مینا تیلکی سور چا کفش باوری کفشه راست کار گرینگ سر خدا نه لی جمع چه تی خواستنه جمع باوری تی خواستنه
یا تابی نیکادمو کو پیوی خدان نمیشه یعنی خبر دا ام دنیرن ایسا کو کی کو باور بکه اندانه بلی جینا ونه حتی هاتی همه ایسا بنه پیمانه به باور بکی کو نو ببی بکه جینا حتی هاتی یعنی بکه پادشت خوده یا سری یکی 11 13 دا دیسا دوی خوده کی را حکم دا این که باوری خواه ناوی ساتین باوری هر دران همه پرسا بوینا نو پیش داده باوری پیش داده یان اف در کتا گوت رونایه بونا رونایه ایسا بری هنگه گوت ازم رونایه دنیایه ازم رونایه پیمون به تاریه دانامه لی پاشه گوت سراتی درش پاشه چه تخاند گوت حتی که رونایه ور رایه هون باوری خواه رونایه بینن کو ببینن لاوین خوده رونایی نبونا طاوی بو روی بو ایسا کو حتی که رونایی ور رایخ بونا خواهگو چون بیانینگه گوی از رونایی demek li İsa çırreda peşya cemaate ku bibine lawin ronaye buna xwe jnimse xwedan ronayiye xwedê ronaye wî de tu tarî nîne tune heger dixwazî bibî lawê ronaye İsa çirrêda pêşe me baweriya xwe ronayê bînin hûn ê bibin lawê ronayê dîsa bawerî pêş dihat yek Yuhanna serê pênca rêzayekî de herkê bawer dike ku İsa Mesîh ew ji Xwedê bûye lawê wî ye û her kê ku bav hez dike ew lawên wî jî hez dike ev tiştekî zor e ku nerin İsa zilamek hebû belkî 2-3 sala sabû ji xulê min riya min wî ket ez tune rastî wî datim bi karê xwe çaxa rastî wî datim ew wî kar dikir min tişt cem dida ser ew çê dikir her car saetek 2 saet dikişand heta ew wan tişta çêke me êsa hevra dipeyivîne em xeber dida min mizgînî digot evî digot ez bawer dikim derbas bi sal belkî 2 sal min hingî hesav nekiribû lê min got birayê min tu bawer nakî na ez bawer dikim got tu bawer nakî rast pêje tu bawer nakî ew got tenê ez vê yekê bawer nakim qîza bikir çawa dikare hemle derê min got na tenê te vê seratê bawer nakî dîsa seratîn hene tu bawer nakî got çawa kîjan na ez hemû tiştî bawer dikim min got ji vê girîngtir karê Xwedê heye kîjan min got Xwedê erd ezman afirand 6 rojan da heger tu bawer nakî Xwedê dikare hukm bike ku qîza bikir hemle derê tê bawer jî nekî ku Xwedê çawa erd ezman 6 roja çêke ev tiştên mezin got ay tu rastî yek jî ez wê yekê bawer nakim min got na tu tiştê mayîn jî bawer nakî got na her tiştî bawer dikim tenê qîza bikir nizanim wê çawa hemle der yek ji erd ezman çawa 6 roja Xwedê çêke min got na tu tiştekî din jî bawer nakî got çi min got tu bawer nakî mirî wê rabin tu bêjî mirîyê çend hezar sal wê çawa rabin fikirî got ay rast e ez wê jî bawer nakim hêdî xamûk rab demek zanî çi lê gava em baweriya Xwedê dîn pir yendikî Xwedê xwe nas dikin îdî ser karê Xwedê em şikî nakin Xwedê dikare bike em naskirin gelekî alî merva dike ku meriv bawer bike belê wekî din jî mamosteyê min yek Petrûs serê yekê ji rêza 23 heta 25 divê hûn dîsan ne ku ji toxumê dêris dinê ketine lê ji yê nedêrîs ji xebera Xwedê zendiyê heta hetê çimkî her beden mîna gihêne hemû rewşa meriv ji mîna gula gihê giha hişk dibe gulên wê jê duwarin lê xebera Xudan heta hetê dimîne ewa ew xeber e ya ku bi mizgîniyê were hate danasînkirinê
demek Petrus şandî Resulê Xwedê bona du toxman xeber dide. Bi kîjanê meriv nû dibe. Neko nû dibe, bi kîjanê meriv dibe. Ya pêşî hat li ser meriv sekinî ku meriv ji dê bavê xwe dibe. Lê Petrus ew hesab kir ça ya dêris, toxmê dêris, ku dêris dibe. Dêrs be, xerab dikibe, pûç dibe. û dide kevşî meriv mîna giheke, şînayîkê ye. Şîn dibe, mezin dibe, bedew dibe, rewşa wî rûmeta wî jî mîna gulekî ye ku ser heye. Lê ev nebûn heta hatê ye. Roj tê qeweta yani qudûmê wî tune dikeve, gula ser jî dikeve, diçilmise inda dibe. Yani yê ji dê bavê xwe dibe, Petrus wê dibe elê mirinê ye, ew ne heta hatê ye. Elê mirinê ye. Lê bûyîna nûk heye ku ew hingê kawa meriv bibe ew nabe elê mirinê. Ew ne elê mirinê. Lê ji çawa bibe? Gava ji toxmê Xwedê bibe. Ew toxim ji ku ew xebera Xwedê kîjan we re bi mizgîniya danasînkirinê. Mesela eger negota belkî me bigota belkî ew kitêba Musa da nivîsare. Belkî ew kitêba İbo da nivîsare. Lê Petrus ciyê wî toximî nîşan dike. Mizgîniya İsa Mesîhê. Hemû xeber jî xeberên Xwedê ne. Lê ne her xeberên ku dikarin bibin mecala jîna heta hatê. Gava meriv mizgînî ji bona İsa Mesîh dibêje. Gava meriv serhatiya İsa Mesîh, bûyîna Mesîh, heyîntiya wî, karê wî ye ler ser xaçê meremê xaç fehm dike, ew mecalê distîne, bawerê xwe tîne nû dibe. Nizane çawa bû, lê zane bi baweriyê bû. Nizane Xwedê ew çawa çêkir. Mîna bayê, mîna hestê, ebî zikê diya xwedayan mala zarê da. Demek vir Petrus dibêje ku hûn ji wî toxmê nedêris bûne, yê ku dêrs nabe, pûç nabe, inda nabe. Xazî wî merivî yê ku ew toxim jî kîjan e? Xebera Xwedê ye. Ew xeber bi toximin cîkî İsa got toxim reş rabû toxim biçîne. Genim çap mîna wekî genim kir. Paşê İsa wir jî got ew toxim xebera Xwedê ye. Belê. û her wiha tiştekî din jî heye ku meriv bi baweriyê ku nû dibe, çawa nû dibe, adin jî heger fikrên me neyê nû kirin bi xebera Xwedê, bi peyva Xwedê, em ê çawa pêş biherin? Em ê çawa nû bibin? Gava meriv nû dibe, fikrên nû jî tên. Berê pêş da me re lazim em nû bibin, paşê fikrên nû bên. Gava meriv elê gunehkirinê ne. Hêna nebî da yê baweriya xwe Xwedê nedanîn elê gunehkirinê bûn, bona wan nivîsare ew şev û roj fikrên wan xerabî bûn, ser xerabî bûn. Lê gava meriv nû dibe, fikrê wî li ser qenciye. Heta meriv nû nebe, ne dikare fikrê padşahtiya Xwedê bizanbe, ne dikare here padşahtiya Xwedê, ne dikare karê padşahtiya Xwedê bike. Na meriv nû dibe, paşê Xwedê pêşkêşa dide ku kar bikin. Heta nû nebe, bixwazin karê İncîlê bikin, nikarin. Ji bo wê yekê aha ye. Gava adem hebûna adem programên berê da gotiye. Ew nava wî da binyata, bînaya Xwedê hebû. Gava wî guneh kir, bînaya Xwedê ji wî çû. Bînaya Xwedê ji wî çû, bînaya elê gunehkirinê hat. Lê çaxê îrem gotina İsa Mesîh dibên, baweriya xwe İsa Mesîh dînin, Xwedê bînaya jiyînê dike nava me, bînaya xwedêtiyê dike nava me, ji wê bînaya xwedêtiyê em dikin fikrê nû bistînin. Em gelek spas dikin ji we re, dîsa em berbitawiya bername xwe hatin. Ez hêvîdar im di bernameyeke din de
دیسا می به هفره بن و دیسا صحبتین خوش بکن